Ne re na le kopano mo motseng wa rona wa lokaleng mono Mahikeng mo e leng gore re ne re na le tlhoba boroko tota ya bogodu bo e leng gore bo tseneletse e se mo motseng ono hela le metse e mabapi mme bo itlhelang e le gore tota baagi ga ba kgone go iketla ka lebaka la gore tse ba itshedisang ka tsone le tse ba di huhuletseng gore ba nne le tsone di tseelwa ke magotswana mo malatsing a gompieno. Nna ke a lwala mo moyeng ditiragalo tse di diragalang mo ga gona motho o tswang kwa bana ba rona ba joina magodu ke one botlhoko jo bo mo go rona. Go nile le break-in ko ntlong ko ke dulang ko teng go tsene batho ba tsene ke sa ba utlwa ba tsene mo gare ga bosigo ba tseya TV and then ba tlogetse sliding door le di-festere di butswe. So now re dula re le itre ko tlong ke nna le my younger sister and my younger brother. So now this thing it causes a sense of trauma mo go my younger sister o tshaba go robala ko tlong o fila gore ka re ga go safe. So ke bone bothata bo re tshwaraganeng le bone mo motseng le gore bosenyi ba mo motseng e ka re bo ya go godimo matsatsiya. Nna go na le dibuka ha bo mbarta ha o ya ka matlaba nna re go ikhala mo tshimong ya gago ba tsa ka le go tswa mo laneng ba so mo la so ba go thuka meno le ka mo la ba tsama. Re bua ka bogodu bo tshwanang le bogodu ba go thuba mo matlong go itseela dithoto tse di leng mo teng ga ntlo go itseela dilo tse di tshwanang le di-grocery bogodu hela ba mo dijarateng bo tlwaelegileng jaaka go utswa ditanka tsa metsi go utswa le tsone dijarata le dipale di-fence le tsotlhe tse e leng gore di kgona go utswega. Malobana ha ke tabogo mo lenyalo ha ka usima mo tata ba ntse dipudi di le 4 ba di tshotsa motshegare gona nnyana la boraro ne ke setse ka pudi ya tona le dipotsanyana pudi ya tona yo ba di tshotse la boraro ba ntlogetse ka dipotsana nna le go pela batho ba modimo a bo godu ba le kaleng a bone neng ka maoto ba thu a bone ka matse le tle go le tsartsena ha di sip ba tle go le tsanela mo matlong ka go ba tla re di dikgomo ba heditseng ba tle go tsa rona re ba go re rekisa ke kopa hela a batho ba gore re ga matseng ka bo godu jwa mo le kaleng le gale le keketse ba bo godu ene go senya bana ba mo gae bogodu bo tshwanang le ba leruo dipudi dinku le dikgomo tota le bogodu hela ba di cable tsa rona tsa motlakase bo e leng gore bo a diragala mo gare ga motse. Ra senyegelwa mo motseng wa lekane tota ke sa iletse go bua ka kganya ya bogodu gompieno yana go simolotswe ka dikgomo di a tsewa o ipotsa go ka go rona le dinamane go a botswa go dira ga re ka dira tisa dilo tsa rona mapodisi a rona ba se ka dira gore re ba tlhoboge a ba dire sengwe sa gore re nne le tshepo mo go bone ka gore dikgetsi tsone ra di reporta ko police station mo gongwe di swela hela hatsi o tshwere di-case number mo gongwe motho o tla go botsa gore o na le bopaki mo gongwe ga le godu le tshwere le godu leno le ba le tsaya ba le isa ko police station ka botlhokwa go botlhoko thata ba gaetsho a re tla tshwana le baagi ba botlapeng ba ba bolayang magodu kgotsa gore go nne jalo ke gore le tla itumela gore tota re ba buli jaanong re dira sengwe. Jaanong kopano e ne le go leka go ipopa jaaka baagi ba motse wa lokaleng gore re ira jang mo seemong se re leng mo go sone mme tota ntlhakgolo e re lemogang ke gore re senyediwa ke ba re nnang le bone mo teng ga motse ba e leng gore ha rona re ngakaletse ka ditiro tse re ngakaletseng ka tsone bone ba akanya ka bosenyi. Ke bona di-development di a go dina delay ka ntlha bo go jo go tsenya ka gore o tsenya trata o mongwe wa tsa o boa gape o e tsenya o mongwe o boa gape etsa so go eletsa o dula gore o emela batho ba bangwe le bone ba shebile gore le wena tsenya trata re kgone go so go eletsa go sa tlhole go nna le development go tshabiwa botlhoko. Jaanong re ne re laleditse sepodisi sa rona sa Mmabatho go tla go nna karolo ya kopano mo ba lekileng go fana ka matlhale ya gore ga go ntse jaana go ka dirwang. Ke butse case ya motlakase go sena ntlha ka bula case gape ya dinku tota nkere ga ke go e bula ka ke itlhobogile nako ne ke ya go e bula ya motlakase ke ga re o nna nthusa a tshega ka nna wa lepodisi eng ko mmabatho anta re bona ba go bolaile yo bogologolo o le gore ne le tla le bula letsa sa ka bula tlhaba pudi a ba go tlogela matende tlhogo le gotle o kusa le motho maybe o nana le bothata ba gore ke tlala or o frustrated o batla go rekisa namanyane eo a ka be mo le modi yana ba gompieno ba bula le saka ko morago
ga o tsoga ka ka ba lora a mme ke tswetse go botlhoko ba getso go botlhoko wa tsena ke na le gore ke kwate gore ke itshwere kore ka ka bola motho ka mola duot ka ana le ipotsa wa shudi bola motho ka rata dipile mola re ikaelela gore re le community ya motse re bone gore re diragatsa se se siameng ka go dira structure se se tiileng tota sa CPF se tla nnang sone kgolagano magareng ga motse le mapodisi ya rona mo e leng gore dikgetsi di tla kgona gore di buisanelwe di sekasekwe go bo go bone gore bosenyi bo diragala ka tsela tse di ntseng jang gore re leke go boreba go bohelong mme gape re tle ka matlhale hela mangwe e leng gore a teng re ka itirisetsa re le baagi a tsenyeletsa technology re ka tswang re na le yone gore re dira jang mo bosenying bo e leng gore tota bo tsentse tlhoba boroko le rona ga thoko ga phosiale mo motseng mo bitswang Motshega Review re tshwere mathata a seng kana ka seng bontsi ba rona ga ra thubelwa ga wanye okay nna ntlha ke ne ke tsena fa ba nkgorositse ba thota diaparo tsa ka ba thota everything dijo everything mosadi le bana ba isi ba movele go tlong be ke utlwela leina leo go siama ke nna pelo sentle go botlhoko ka gore dilo tse di tsenyeletsa go tselwa leruo le leng gore bagolo ba rona ba itshedisa ka lone ke lone le ba isang bana dikolong ka lone ebile ke dijo tsa bone tsa letsatsi le letsatsi mo malapeng jaanong ga o tselwa se o itshedisang ka sone go tshwana le ga o bolailwe ke kopa proposal gore maybe go ka dirwa program ya bašwa ya CPF or like program ya bašwa ya go traina bašwa security companies sepodisi SNDF ba kopana le security companies tse re nang tsone le baeteledipele ba security companies ba e leng gore ba teng mo motseng ra kopana ba tla go trainela bašwa mo Indeed maybe ba ka tsa bašwa ba le 50 or 100 go ka dependa gore bophara ba motho wa rona like bokae ba tla gore trainela bone ba kgona go rana ka besteng ya portfolio boost gore kgona go rata le batsadi mme re lebogetse thologelo re lebogetse tsibogo ya batho re lebogetse le go tsaya karolo tota le go tla ka di-solutions tse e leng gore di ka diragadiwa mo bosenyi mo bo tshwanang le bo bogodi bo re ama rotlhe a o tlile maabana mpo o tlile last year mpona le 50 years o nna kwana re utlwa botlhoko jo bo tshwanang so go tlhola re šupana ka menwana gore ke bo semangmang ga se bo semangmang ga go se tlhole go re thusa a re bueng puo e tshwanang a re tseyeng dikgato tse di tshwanang metse e mengwe makeišene jalo ba bua ka di-CPF a kere ga ke sa ke mmereko ya CPF ba bangwe ba patrola bosigo jalo ne ga ba tshwara le godu ba letsa ba lenela sepodisi ba dirisana le sepodisi bontsi bwa nako ne so ke tsa gore ba gaetso ga ke nyatse mapodisi mara ke latlhagatswe ke tshepo ke ka mogodi lo diriwang ka teng go sepodising gore ja nako ga motho a tshwere stock theft a sa go fe sengwe se o batla le ungo mo kgetseng e o butseng stile go na le unit commander go ya go ena o mara gore ke na le kgetsi e tshwere ke re kgakgane ga tsamaise kgetsi ya ka sentle wa re ke reng yes bangwe ba tshwarwa ba ya court sepodisa o apara uniform ya o dula hatse o bula kgetsi the investigating officer o compile kgetsi ya gagwe khoto ha fetsa go tshwara motho khoto ke yone gantsi e bulelang batho ba go ga se le kotsi ga o tshwere o kry-ile motho a letsa tshwere mabale ka moso wa mo makalla mo strateng maybe o filwe baili maybe khoto e montshitse go santsane go a go diriwa dipatlisiso tse di rileng so nna a ke batla go bua le mapodisi gore batho ba puso ke batla go bua le rona ka gore go a bonala gore re na le rona yaanong a re tutle biki a re rentja o tlhokometsego sa security re ka itlhaganedisa yang le batho ba e leng gore ba na le maikaelo a go bona phetogo e le teng go tlisa mokgwa o wa go dira dipatrolo mo motseng because wa go bitsa CPF ntse go te batho ba kgona go bua le mapodisi le batho ba law enforcement officers so wa go ba bitsa le bone CPF go tlela re bone ke magolo batho se ke le bogileng ka technology ke gore ha ena di blank page
ha camera go bone o tsena ga le go bone a gona ro ka e tshosetsa gore o tla e bola gore o tla ira ga re bule dikgetsi ko re ene ke bua from experience because why bontsi ba rona motho tla gore a re ke ne ke santsane ke ile go ipatlela nako ya teng kgone di tsamaya di tsamaele di ile go tswa tseleng or whatever ngabe immediately wa bula kgetsi then ga o ntse o ipatlela o itse gore o butse kgetsi tsamaiso ya re dia ya go pusong so ha re batla go bona re tlhagetswe ke thuso le rona re tshwantse le rona ya ka magosi a ntse a bua tshwantse re na re kokwanya gore ba ga itse gore ira anyano ka re gona le technology go le professional tse dintsi ga gona batho ba ithutile di-computer di-security re kopana yang ka gore le rona re tshwantse re kopane re kopane mongwe a tshwantse a lle sello pele e be le gone re tsibogana bathong a re tlogele mogodu jaanong ka leng because re utlwisa badimo ba boga motshegare botlhoko ande bogodu jo e leng gore no yana boteng ga se sebaka badimo ka tlhagise dilo tse pedi ba re ra bona bosuka bo e leng gore boteng ka se sebaka mo lokaleng mme jaanong rona ka re hararaba ga go kitsa go nna sentle ba buile hela ka dilo tse pedi ba re tlhokomelang bomme ba e leng gore ba nna ba letse mo malapeng go na le dipolao tse di tlileng go nna teng go na le di-rape bomme ba tlile go rapiwa mo malapeng a bone ka ga jalo ke re ke a ba leboga baagi ba motse ka tsibogo e ba nnileng le yone mme ke dumela gore sedikwa ke ntša ga se thata moroto wa o esi ga o ele re tla tshwaraganela kganye re bona gore sedikwa ke ntša pedi ka nnete ra se kgona raitso